Khorokni traffic police on duty tongma jorao baksa borok rokok Sitra Sawi Bwtharnai sinani dabrokha Khorokni traffic police ni bisingo Khoroksa Tiprasa traffic police officer no mungkhui Khuk hamiabo shai hanang pinang khlaijakha opati mungno sejamung phunugui chasalo dugmali hatiwo sejamung lama himboto khlaijakha TIPRA Mothani bekhakte aro manjakha TTAADC ni MDC Ganesh Debarma te TWF te YTF ni adongrok Ambai, sini media Romna. Jotono, nong media ni bisin tu nukha. Kanai 3 tarik, mohela ini dino. Agartala hai jagawa. Sini Khoroksa traffic police officer. Bono je buni dofane borok. Heke wanji bosang borok. Debroma sudri put ni jata hanmani. Obno sung belai ke sino Khumulwngo chung abno belai ke chung oro khanango tangai o jagawo debroma sudri put nani nang obno bagane sung bises khai o jagawo chung obno dukhunang ni je rally khayo tamni bagai hikai sung police officer se kuno save kre hikai police officer no che ja satai jam musuktai hanai mano hikai sung sadharanto gramo tongnai rak sini public rok sung tamong nai bini bobishat tamong nai bini obhai ke hanang pinang khlajak tong gai sung jaraja Tiprasa tong o hani besaro sung tamong nai oboni bagina o police officer no dati je hanai rok no je dati khlai ma Romna obon chini diman obon bagi jodi rom ya hakai sung o Khumulwngo basi ngai sung orone je ADC headquarter nai sung obre bagai sung continue je andolon khlai tong nai bono je rom ya sak romui shasti re sak upojukto shasti re sak sung apne ya kharia tamni bagai hinkai je Khoroksa Tiprasa nugui omai ke je tei mutung tei hinmani obno chung jajagya boni bagai oro wancha Tiprasa hai ke chung TIPRA hawo tongnai rok sini bagai chung kuno save krai obo chudu Tiprasa no simi opman khlaya hai ke debroma no simi opman khlaya obo chini rajya sarkar hai ke chini je government tei tongnai bongni bo obo hai ke opman ngai to obon bagina dusi khlainai rang jasa sakman Romna nai obon chini main tini ni demand obon bagai tini chung emergency je obo hai balai ke dukhun amon bagani chung obo hai protest rally maklai bini to already FR ngkha ne khanawo aba tapsu jora busu jor tei nang mukun chung to khnaka bini bongni FR ngkha FR bai simi ya FR khaima bai cha chung totally arrest ma khane doti dati khlai arrest ma khane chini demand obon tongnai arrest ma khainai arrest khaya chak panja chung obno chini je andolon tongnai obon bagai jotto Tiprasa hastini jotto Tiprasa rok no ang obno koinai Tiprasa rok khanang nani kok obo kuno oro chung debroma sibya Tiprasa ngana sini obo haike demand obo haike jang sak nanya Khuk nai khaijak mani jetin tine chung ojagawa hanang pinang khaijak mani obo se sini main tine dukhonang mani kok obo bagana Tiprasa rok chung oro debroma riang jomate jasa panang oro suru debroma na simi hinmaya Tiprasa no se hinmani khlayo oboni bagina chung oboni kothur shasti nan bagina chung dino mai demand khayo boni bagai takhokte boksam chung oboni yakawai sara TIPRA gananganya obahai jodi jatiya to ba theka jana mane jati na tei hingcha khainai danga khainai hekai chung TIPRA hastewa tongnai joto borok je obahai ke Tiprasa no puroi hanang pinang nang ya samane police ni officer no puroi save khaimane public no puroi ja chate khaimane obno bondo khaine da obon bagan chung rajya sarkar no message subo obahai hamya khainai dusi khaine rang no dati khlai bono romui shasti ne kothur tomok shasti nan bagai chung tini Tiprasa rok ni Khoroksa leader Tiprasa ngai je saisung na achugai dornar mane bini bisingtei je result man mane abahai norok TIPRA Mothani bakhakte khe abahai khaijak nai da oboto chung nukha nong ni media ni bisingtei chung nukha chini borom ganang David Murasi je boro saisung no protest khaike oboto chini kuno party baya chung ora party baya obo je musung tei jehetu chung Tiprasa hisabai bo debroma yang mane bo Murasi haibno Tiprasa ble Tiprasa ni se jodi hanja ka gobo kuno debroma joma te phan hanta debroma man to kolai phan hanta
जेसे माने जों तिप्रासा नि खेमनो अब कोनो जों पार्टीनि न जों हारि तलिया अब पॉलिटिकल चिन कोनो सम्बन्ध गरे एसे जों अब तिप्रा हाने तिप्राबो सांगै तिप्रासाङै जों प्रोटेस्ट खयो बनि बागै ब खलाइका काहामको जों अबनो तैनो बनो सरङै खैमा बुया जेहेतु तिप्रासानि बागै जों अब खलाइ तिप्रासानो अमाहाय खलाइ माने जों जस्टिस नायो राज्य सरकारनि थेनि जों जस्टिस नायो राज्य सरकार अबनि जवाब मारनाय हेके राज्य सरकार अबनो तै दोषी खनाइ राउन दादी हेरसमा खाने अबनो चिने बिनो मेसेज खाने traffic police ni officer buat di tong mat rawase buat traffic police quick buat ekno maintain kai to happen jamung kha jam ongman yaklo traffic police ni samung nong kha je bo helmet kore kimba traffic rules red khayo abrno romna ni কিন্তু বাবা হাকে বিন ডিউটি পালন খাইনে থাম দিনি ব সিনি আবো जों কোনো পার্টি या जैसा पार्टी फनंगथों बा बीजेपी फनंगथों कांग्रेस फनंगथों किंतु ऑन ड्यूटी हो पुलिस ऑफिसर न कायसा बाके हेरासमेंट क्लेमिया अब कॉमनवेल्थ पक्ष हो जारो कायसा कम्युनिटी न ब बुम कोई अब हाके न सारिको फाइडी नॉन ड्यूटी हो पाइकेटे अब हाके न हेरासमेंट फाइनाय अब हारे पक्ष हो गा जोंबो सानानि मुसुङो जोंरो तिनि खुमुलुंनि अंगै जोंबो सानानि मुसुङो protest kayo je अब हाय गुबुन जराव ताई कुन अंथों कॉमनवेल्थ कुन कक्रा साथों एंगे ताई आंगो बनो सानान मुसुं ताई आपमर सारा त्रिपुरानि बरकनो जे अब कुन पार्टी या निन और सोसाइटी रक जे सोसाइटी एनजी फानो खाइथों जस फानो खाइथों कायसा कॉमनवेल्थ अब हाय जुदि नि साके जों स्ट्रंगली बनो प्रोटेस्ट खाइनि नांगो भविष्यते जे अब हाय कॉमनवेल्थ पक सानायरक बरक जाहाथे स्टप कंथों अबसे जों सानानि नाय अबन बाकी जों प्रोटेस्ट खायो दिनै विशेष खाय खुमुलुंग एरियाव जों अब प्रोटेस्ट रैली खायमोन मेन कारण दे जतननक खुलुमखा आं पिनाकी देबर्मा हास्तिनि जत लुकुरंनो दुर्गा पूजा एबा असमतानि खाका हामते हामचां मायाफोर आमा अशा फाइमानि बागै तुबुइ फाइका स्वर्णकमल ज्वेलार्स निनिसलाय ताइबो खाचु लुकुरगनि बागै तुबुइ फाइका शारद अर्क अफर्स और शारद अर्क अफर्स चेंगी रिजांनाय 30 सेप्टेम्बर निसिमी 10 अक्टोबर चरा अल चरावो त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरंनि बागै सकान पतावनाय ताई आबोनि लगिवो चेंगी तंगो कटर खलाई चेन एक्जिबिशन ब सगार तंगनाय मेगा लकी ड्र डेली लकी ड्र ताई तंगनाय शालबुंग पाइमानि लगिवो मानाय रांचकनि फैसा आमो सिमी बायाको डायमंडनि कानमानि तै रांचकनि कानमानिनि बायनाव अफर दंनाय तै गोजाम रांचकनो सोलाय कताल हलमार्क गोनां कानमानि पाइमानाय जतन लामसगो स्वर्णकमल ज्वेलार्सनि आगरतला तै उदयपुरनि शोरूम हामबाय